ngasidik khá thành công khỏe đó có bắt được một khá to rồi jadi warm up loy cái gì main exercise for ni kan nama agak lagi jadi ज़्यादा मुझे sigi squat pamoe squat hana pamoe ये बोला आगे squat तो बोलो रे एंड पे जे 15 को आपने ये तंग खाना के लाभ वहाँ पर रोई भी हुआ है लेग नहीं ना तो एक्सरसाइज अहम सुबह ना लेग एक्सटेंशन जे कमाइन तो गे तो ये हपा के लेग की खाना जी यहाँ जो है ये मेरा ट्रेनर जी हमारा हाई जी लंजेस तो वे लंजेस हम तोड़े हपे मरी सुबह एक्सरसाइज हो गए हजिकी एक्सरसाइज हेटे तब अतई हेर तब नाते हजिकी खाई वाई अनी वाले अनी गाबे हाँ जिम तब मीगैदी खमनी लेग एक्सरसाइज क्या नुंगाइब नुमित एक्सरसाइज अतोप खरा हेन नुंगाइब तौर हपलगे last exercise still stretching the organ warning hay tới bây giờ ổi đấy đúng không? Phật cột một này, ở trên ngoài và phát ngoài vậy, thằng ông mình, ngày say làm cái đấy cái weight sẽ 72.1 lấy bên này vậy, ở dưới sàn nó vẫn lôi ra cái là weight sẽ kia lấy cái weight kia lấy cái tiền
इसिंग खा याम थखरबो खंगदे कनोदे वेट हेंगलमे साइ 72.1 लेरमनेबा अदो हुजिक 72.5 लेरमे अदो किसु काइदे मथंग असिदि एप सु सानद्रे अदुना बारंगani मथंग नोंग एप सानाबो नुमिदा मदमु आइ अमका उलके सिगो